Kokimen kopara togin IT yagi jintumu jongi baro lembang jinga side lem jongu Martin Bakui Jogat Tools ulang bisha bala im ha ka spasmem sau bat ulalong ubashir hai togin ang duai lembang jinga side lem jongu in duai ro nagabenda ki inga sem jong Emilda Jirwa but baro ki kon jongi Don Board Vanilla Ibayada Philip Berksia Robert Induairo Nagabinda Kajinjatai Belsium John Leo Vala Hana Meli Jerwa Batshaibor Jerwa Induairo Nagabinda I Jinjatai Belsium John Paul Kitbok Dakar Kumjuru Nagabinda Kajindumu Jongi Scholastica Nelly Lamarai Iba niale interview mindagaswi benyo promotion Iduairu nagabenda Eris Mida Kartongar by Neo Gajinkhoi Jinkia Daga Jingri Balay Toginaiti Agajintumu Chungi Shimetru Bautrai Nakarku Unavenslaying Ha Kertengupa Balukun Badomen Sium Bakoi Amen. Kajing ake jongo try jongi o Jesus Christ, but kajingi jongo ble. Lem but kajinga sulak jongo men siem bakui kindon renka but pi barra Renka but piru. kokimen kopara. Tongin sange shipor but kusulai ala kamen siem joni. Iki pop baro ki baki lale. Let's say dot bones sing ha kajingi jongi nimpats nangu ya oble. Kumbang ide ben snungu lese habangi yo pedie kejingai kejingkal ko lau trai nimpat pai chebu ban ai kuble ya utrai ban burok yebu ban mandi yebu ban yit yebu lese ngi kela basarong pen ban kabangi yo pedie ya kejingai kejingkal ko imket mau ban snungu bak bade uble ula pen biang yegi ko himen ko para Tagin sange shipor ban panmap now try jisu now try uble yaki por baro gila kerlalong ki basaro pala how uble ban por baro ban happy kokimen ko para bangalale pop shipor e dagi jim praka dagi jingle pala chunga ka jingle pala chunga Daka jingle palat bakra praise joga. Namar kata nakarpan ye kamaria bakui kabayai sa katesuki. Yak yangan bakiri kui. Bat yapi kokimen kopara. Banduai nagabita joga. How try ublay jani. Ublay badan bor baro nis sinayagi.
Berendala mak igi pop jengi. Unyalam jengi syaka jengi mbam jeke. To ngenia Dubai nagabendabar ki kinaskor ki baron kapedeng ki jimpule dan bon apnen jongki ki dan bon ki assignment bende tangin IT ya kita baharo don ro kinna ki baron kapedeng ki selection test bahut rayu na karko karto kumjuru ya bahar ki bure ki baron kapedeng ki jingale lese jingale kamen siem jingale ha kamen kapar jingale ha ka jimu jimbar khan nama bon ki da ayo try unang lain tu di bar naga jenis lejo. Able neng bagi bom ngej nila kuat berai bacang kijing halah harukom nila hajing si iwe Henry haba bajing subun bat kajing ublay nong pen jongi kalapau ula pelaj ini namar ba nila dawa dalaki kam Henry namar ba isen ini ula pen ini daga jing kha bathamai jong baptisma badaga jing pen thamai jong musim khoi ula thalut yuni musim hangi langbau Yesus Kristus nong pen jongi ba enduk pen nong ini ki bahok daga jinga jong bat manginduk nyok pateng daga jing kermen ka jing bom juga taktin jong try
Rajana e ni manshung. Utrai undon rain ka batim kajing kulay naga gospel bakut kat kum ulukas. Banlej sha Jerusalem ujisu ulayai lemba ka Samaria bat ka Galilia. Haba ula kaway ka nongri shipo ngot kibasa nyang lingkod kila wan shahu kila yang kampaji bat kila perta jai yani uji sulayoi yaki bat ula om ki pape yalade haki lingdo halindi kila kui uwainaki haba ula yoi ba ula koi ula wan pai da kabayaro jam ya uble ula dem hakijat ujisu waimu iyahu uta ubriu ula long unong Samaria te ujisu la om la pen kui chipongut te hae kikin kindai ngut pa om shem uban wan pai bat ban aimu iya uble lai tang une umender badu Jesu la om hapu yang joy kile kajinge jampi kala penkoi yapi ka gospel jang utrai ko himen ko pera bait ha utrai Jesus Christ minda gasgi ni yusno na ka gospel Siapang sipungod ki beriu bapang nyang lingkod ki bayong mga jingko jingkia lempak ka jingisene ka jamotrai badu Jesu uyakendo yakine sipungod ki bapang nyang lingkod hagatai Samaria henry baro sipungod omde nang Samaria but Katkum gajin patay jongo Jesu kinday ngut kide kiju. But baro shipo ngut kidak sala. But ni haban ngabuto enda lala ya uno uburiyo bapang yang lingkod kishnong ki imlang salang ki pano iya ki bansyong marwe kumba ngile bonsin ya kibapang COVID minda ngi isolate yaki ngi penkarpang yaki ngi pasa yaki shaka jaka kabala bu karpang knamba kane ka jimpang kanyum bit yaki we pat kibri kabamut shisendan kabaki lap kidon kane ka jimpang kide ban jingay no ban niyos no oro na ka kitab Leviticus kabasan bat kumjuru kaba katlay ni katsaw ngila bakadon ka ain kaba kadaw shay kadar kumno kibapang nyan lingkut kide ban le katkum ka jimba tay jongi
kide ban jingai no na ke brio kumba hindriu pro minda ngi barong is ngautu ya kaneka jimpen jingai na iwe pa habangi court social distancing haba ban lain na ka jimpang covid ka sarkar ka hukum yangi bangi de ban social distance kumba san hadu hindriu pro ladar killi hanno kastan kaneka social distancing kastan hakabai kastan haka jingim jonki ju hapadeng ki ju kabayade bad ki bapang nyang linkut banyada iwaya pan na kaban bit ya kaneka jimpa ko himen ko para but news no she sing la lap mano da kaneka jimpang kim don lashu bansa bad ki bayid batoin lese hakaba kisa jingai na ki bayid batoin kin ya ne kin koi lese kin yo ban wan pai en rebon sin kim jio wan pai shaying la jam but kin ya ki haki krem bagi sa but baro ki balap kane ka jimpa ke jingshito kisala nagata ka daw in the kasnius no shipongod ki bapang yang lingkod kila wansha u Jesu ban kila bu social distancing but kila pertasha u Jesu na jingai ka donru ka ba on lada ka ler ka ba be persha yaki kide ban jingai no kumba shispa sanpo pro kramba ka jimpang bat kini ang kinum wanshu shaki bri to don pun ki rukam ki bala maham ya kini ki bapang jing nyang lingkun tanaka taka daw kini ki bri ki pertasha u Jesu na jingai badu Jesu ula jubab yaki u Jesu ula jubab kum no katkum ka ain bala batai ha ka kitab levite ka sula am kile penny yala de shaki lindo ke jim penny yaki lindo kalau kaba kongsan ba kideman penshisha yaki ba uni uburiyo wala lai luit na kane ke jim pang na dominda kasni ki lindo ki ai yaka certificate jim pen koi yaki bapang nyang lingkut Parminda haba Jesu ong yaki kile ban peni yalla de shaki lindo kabamur hange don kabenda kaba kongsan banyo mar ya kabor kampala jomo bale u Jesu u kindu yaki bapide ban yajan bat kabala kide ban yajan bat karti niam kide ban buram ya ka jimbata jogabala nagabenda jongi minda kade kabala de lemba ka jinkongo ya kabala but ka jimpedia ya ka talam jaga jingae kabawan tuit na kabala ngila banyo mar ya ka bor kamperla jongo bale ha ka jingim ka jongi bad kini ki priyo kila nge bad kila le peni yala de shakilindo kabamod kini ki priyo kila nge ya kabau Jesuam bad kila nge tru kinio jinko jinkia barro Shipongod kila yai ban yakendo iyamu lindo kabamod kila nge ya kaba uji suam ban yomar ya ke jingkoi jingkia ngideban ngideban shania ha ujisu ba udon ka bor ban penkoi bonsin ngilong ki berioro ba duai nagabenda ki jingkoi jingkia ngilong ki berioro ba pan buon ki jing pan na utrai Henry bonsin kaya kaba dona hangi kalong ngimju nge ngishupan lada yo kalong ka jimentoy lada kalam yoru compare kane kade rukom duai jongi bonsin tena kata ka daw ko himen ko para bonsin ngimju yoman iya ka jinga iya ka jingkar ko iya ka bor kambala jongo bale ha ka jingim jongi ha ka met jongi Wan abangi duairu ni or tip ni yone em. Deni ar tatin bonsin habangi pan iya ka jinga ka jingkarku. Kaya ka bangi don kam ni deban ngeskem.
Habau Jesu kile peni ala de ha kiling do kini haro kilange kim shimla kili shikin din rushau Jesu te kilange kilale Henry kae kabang yo ha ga jingim jogini ki brio kalong enda kila yo bakila koi kila klat yau nong tau jogi kila klat ya ubala pen koi te ki light no uwe non Samaria. Ko himet ko para ngi baro ngi long ki ba pan ye ka jimpan na utrai ngi ko ba yo pidem jingkar ko pan ngi dang yo pidem ro ye ka jingkar ko ka jingem jongi ngi dang yo pidem ye ka jingkoi jingkia ngi dang yo pidem ye ka jingahe Henry Bonsi ngem ju snongo ya oberle kumba ngi de ben snongo Bonsi Yenda ladek kekam ni kerlalam kiburyu bang snongu. Ni kerlalam kiburyu bang burung ya ubere. Kane kalong ka ere ka jinglong arsap haga jingim jogi. Kane kalong ka jinglong arsap. Banyo jinga ni treshitom ni duan. Yenda ladek yo part ni klet ya ubere. Kane kapelong ini ban jingai penban na utrai. Kaya kabau Jesu hikaya ni lempa kane bangide ban don gamensi ban snungu. Lese kini ki beri kidan halaki jeng ki dao ban kimpat wan pai shau Jesu. Lese enda ki lalap bakila yo ka jingko jingkia kumba we nongi kai lakili jingkerli haka jingi kai niam ye ki kinna pimudur kumno bale kini ki beri kimpat wan pai shau Jesu enda ki leo jingkoi. Don ki bakal uta Jua banyak kendo ula leitin kai banai banterwa yang Jesu man leitin apel lase ula leit baperkat ban ngomu burom yang Jesu ne don di ba agro namar kislam palad ki badyo ye ki bahinga ser tekila mareshi yinjoki lase don ru ki ba arta ten kila on angen abjua kato katnasni bangalayo shishane yang jingko jingkia laban don bon ki dao ka ba pelong yakini ki brio Banumban pai shushaw Jesu haka juga taka kelema. Bonsi haka jingim jungiru kalam kumne. Yenda niyo mar yaka bor jungo Jesu yaka jingko jingya jungo Jesu yaka bor kambala jungo Jesu yaka jinga jungo Jesu ngimju pan pai haka juga taka kelema. Lese bona prang jungi ikletu pasnomu. Bon sing haka jingim ka jongi ko himen ko para ngiha banang bandruai snongo ya obre haka shindur jongi ngide bandon ka jingruai snongo malla ka kelekma naga benta ka jinga naga benta ka jingar ko kabangiyo pediang haka jingim ka jongi bon sing menda nila dono yakata ka mensiam ban snongo mensiam ban mensiam ban pendrit yalade hakamato bele bon sen ke buryo kidan hala ki jam ki nia banjinga hai na utrai bon sen dan ke buryo kiba khalat yalade ban habani khalat yalade kahe ka jimma ha ka jingim changi nikhyarno na ka jinge nikhyarno na ka jinga he Teu Jesu hikai chai ka dar yani habau oge ye habau hikai ye kan urlong be ha ka jingin kaya ka bangade banle ngade nges shisha landa ngapan ye kan urlong be ngade ban yara pro markelia menda une unongwe ulas no kordor Jesu Henry iya ki bayid batoin jango kila kret u Jesu hikairu lempa kane ka binda janga gospel bon sin ki de ki nongwe ki comes no ya ki tries no kim judon ka mensiam bat no ka bayade bat ka kambala ka bayade bat ka jingim mensiam ka bayade bat ka jingim jangi bat ki lingdo bat ki rinium ba ki nongya lang balang hadu katno ni don ka mensiam ban id yaki hadu katno ni don ka mensiam ban karshan lem yaki hadu katno ni burom yaki hadu katno ni ai kublai yaki haba ni yomar yang ka jinga he yang ka tolong jang jinga he lemba joki
ko Jesu u kot u vere ki ve ballong ki bas nongu ballong ki bange ballong ki bas shania ballong ki ba yatrela bar ka tlam jang ka jinga e ha ka jingim ka jung ko trai Jesu menang karku kardon ini menang pelong ini ive peve kikun bakongu kikun ki bai kikun ki basnongu kikun ki bangi enya ro putrai Jesus Christ Amen. Togin yang pagin pla e kachungi ngange ha problem pa padan ko wenang tau ka baning pat ka bindo but how Jesus Christ kun mama away to try to yaw bela ko na me koi yaw bela kana ka Maria tesati bela chale be ka o Jesus Pilatus la sanar na yaw ula ya la tak yaw ula kya ki baya agasni kamalai namin an ki baya ula kir shabani shamshi kamolo play pa badan gor dawn wan pa kan bishari ki bayin bat ki baya ngami thau be koi aga balam catholic pa koi aga jinyasu na ki ri koi ang bang shik amen. Baga jingkiria janga ba jampi kalong ka bapriam pun hapo blay upati Mata kecilnya orang kapoi. abling try kan try jingi nambada ka batarwa hangne ya ka jingai ka ba yang kum ka jimpin piang naga benda ka jingi naga benda ka jingi pagdating shakri jumi da o Chris o try jingi Amen. Utrai undon rengka bat pi Jengka bagi to kentiu yala ki donut to inai mu ya utrai ublay jengi dashisha kalam kabashong hok bat kabade kadaiti bat ki jaka banai mu yame ko kenran ko pa ba koi ko blay badan bor bat bang jek lemba utrai jengi o Jesus yang kabalang ban kemen o Martin bakoi jam tools kondaro me penkalai medikai yaka dan kindin ka jingela jango but me sharai yaka
haba uyasnaid hakamat jami bat kumda rainkan bat ka kinhon jami bat ki ko nirwanai yang ka jingawa yaro yame katba kalam sang ni pen banam Hakami okun lambro chalo bale. Hakami ubaket na ga pop janga perte. Sukito ke mala korsha ga jing kawai chalo okun lambro. Kamet batas nam chalo Chris kan rianga shaga jingim bangshiko. Ablay ko pa. Yes, Lord, ya bin. Nagabindaga chinay jumukun jumay ni baro. Ko Jisu riye. Melawan ban peniya lade. Melawan ban aiti ilo ya kamet batas nam jume nagabinda jungi.
hakene ke yuk keris bakui o Jesu ni esken pamenon hasenda jangi agamangi shimenda hakene ke yuk keris bakui na jingai karko kardo ya maro ke jingang nur jangi karko kardo ya kamen kapan jangi karko kardo ya kamen siyam jangi karko kardo ya kaperkan kapertain jangi kumba mela penkoi yang kibapan yang lingkut karko ban penkoi kingiru lemba kene ka kinia ka trem bakoi shimdi pura yani jisu shimdi pura ya mar ke jingtalon ke jingam no jangi ta yani pen klai yani pen slay yani neta igar paadi yani amenan kene la ka tija me hala jangi vei pai menang yada yaka ri menang yada yaka partai barok menang pelai budi ni nagi jingsuni barok hallelujah 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 Katrai Jesus taught the lying even calling in a plunging shit of hallelujah, 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 hallelujah. When calling any Jesus, hallelujah, his name is Jesus. His name is Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. His name is Kangi Jam Changi Katrai, his name is interview Changi Katrai. His name is Agajin Pule Changi, hallelujah, 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 hallelujah. Ablay Tridintra. The eye bakanega sacrament janga jingi bakin sai kan penrem yangi daga jingi bakin tang. Dak ba me kring yangi shawukun jame. Bad me kai yangi bagin to yaw kagi himen ki para jangi. Lem baga ya sai lem jangu martin bakui janga tours. Da u kris utrai jangi. Amen. Utrai undon renka but him. Blay badan bor baron kakui. Uppa Balokon, Balumen, Siam Bakoi, Amen. Yalesu, Ben Penpana, Yakakubar Babajan Latrai, Daka Jinim Kajampi. So Yahweh. Jadi roh Tuhan Yesus Kristus, Nama Tuhan.